Welcome to Ngobotonte Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Aitada. This is Ngobotonte Shop I channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 4, St. Eloi Lupopo 5. My brother, how's it? Shabu, ubaika mala kuya. Asante wasichauke mikhondo kama khasa kajigana. Yeah, mabalabula. Ya nabalabula Yeah. So mititwa njani igame nyamuhla? Ay mina Pirates loko ita ibiwile na hlangana hloko ya panda mizimba awu endli mara no i 3 golo liwani ni vini kota ku tiyanyana. Oh ya mabiteri nyana ya. Ni vi kota ku tiyanyana vafana va Pirates bona va tlanga ku ni na ku tshemba ku league va ta yiteka. Ani vulavuli cup liwani nga langutana na wona. Ya Black Label or le ya ka Tuesday. Oh ya Black Label ya. Le ya Black Label. Kambe coach na yena ayina Pirates ya va coach. Ayina coach total yo vana vatlangi va kona coach yava. Ka game ya so wadu yena wenza njani? Game ya so ungithikelani Mabasa. Njani? Mabasa ungithikelani hamba alofika afaka ti-striker rata yi-2 Mabasa I munhu wo tshama a boxini. A boxini ya. I munhu wo tshama boxini sa no 3 goal liwani ni ndli ku ni tshamiseka na mina ni ta vona game ya Tuesday. Ya hleketa ku ri mi ta ku win game ya. Game ya Tuesday ta yi wina kambe leyi vavisaka hi leyi Pirates a yi se tshama yi huma a ku sunguleni ka khefa nsisi ku va yona. Sali huma yi bowa yi Jwaneng Galaxy kona wala. Ma khumbola le ya le Botswana le ora le ya Botswana yivona sala mi ba kona kwala hi ti penalty kwala ola anira mi draw ile 1-1 hiku aka goalkeeper wa yena China akusunguleni a na pressure a chuwile that's why golo litata yi-2 n'wi delete ma utile avuya utile avuya loko avuya a n'wi chavisa babolani kusana na so se penalty leyo hetisela yona yi nga dlaya le no yona yi nga dlaya hamba yi lo biwa yena China a ku antswa mara loko yi bila yi mesa mi ta rila futhi mavona akere mativa hina ti-supportera hi hanya ka ririla ntsena na sweswi mi rila hi coachara mara yi mi winise MTN 8 loko a wini nyamuntlha mi ta tsaka mo peleni mavoko ku ri va vuye from 3-0 to 3-3 yeah it's a big achievement no danke mai ani ku ni ta kwata viki kwara ni happy viki kwara no mi nga ta kwata viki kwara ni ri mi tlanga na magisi mi ta ba magisi mi antswanyana no danke kwatile not